imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nieznającemu litości. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, tymi słowami z antyfony na wejście rozpoczynamy nasz udział we mszy świętej w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Przeżywamy ten czas, kiedy w szczególny sposób zastanawiamy się nad swoim życiem, nad naszym postępowaniem. Bierzemy postanowienia, które mają jedyny cel pomóc nam wyzwolić się z niewoli zła, umieć walczyć z pokusami, więc niech nasza dalsza praca, trwanie w dobrych postanowieniach przyczyni się do zrealizowania tych celów. Pragniemy modlić się za całą naszą parafię, za wszystkich nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, aby dobry Bóg błogosławił dla nas wszystkim zdrowiem, potrzebnymi darami i łaskami, za wszystkich ludzi chorych, cierpiących, samotnych modlimy się, za wszystkich powolanych z naszej wspólnoty parafialnej, z naszych rodzin, o święte powolanie kapłańskie, zakonne, misyjne i polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, ofiarodawców, dobroczyńców, zmarłego księdza Józefa, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, prosząc o miłosierdzie dla nich wszystkich. Także polecamy Bożemu miłosierdziu zmarłą Walentynę Balyko w pierwszą rocznicę po śmierci, prosząc, aby dobry Bóg obdarzył jej duszę nagrodą wiekuistą w niebie. W czasie mszy świętej ogarniamy modlitwą i modlimy się w prośbie dziękczynnej za otrzymane dary i łaski, za przeżyte lata od Weroniki Szulejko, od Wiktorii Zdanowicz z prośbą dla nich, dla ich bliskich, o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Najświętszej Panny Maryi i dary Ducha Świętego na co dzień. Aby nasz udział w tej mszy świętej był godny i owocny, przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy i słabości, a uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia duszy i ciała. Prosimy Cię o pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenia naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatańskim. Spraw Boże w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała przez Chrystusa Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Módlmy się, prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby, wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was z kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i grobów was wydobędę. Ludu mój, udzielę wam
mego ducha, po to, byście ożyli, i powiodą was do kraju waszego, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem, wykonałem, mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, to do niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci i ze względu na skutki grzechu. Duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Chrystusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciało mocą mieszkającego w was Ducha. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Siostry Lazarza posłali do Jezusa tę wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty milujesz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwalą. A Jezus milował Martę i jej siostrę i Lazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Lazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria była w domu.
Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła do niego Marta: wiem, że zmartwychwstanie w czasie, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, aby i on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując wzruszenie, przyszedł do grobu. Była tam pieczara, a na niej spoczywał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchał. Ja wiedziałam, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałam, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Lazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Maryi, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie. Jasny rozpach. I przebudzeni, Duchu Święty przyjdź. Поважані брати і сестри, на сьогоднішню неділю призначений пастирський ліст конференції католицьких біскупів Білорусі на 5-ту неділю Великого посту напередодні урочистості звіставання Пана. Шановні брати і сестри, сьогодні переживаємо 5-ту неділю Великого посту. Праз удзел у набажэнствах Великого посту мы глыбока занураемся ў таямніцу мукі і смерці нашага Пана Езуса Хрыста. І хаця разважанне над пакутамі Езуса выклікае ў нас боль, мы ведаем, што ў канцы гэтага шляху нас чакае з мёртвых паўстанне. Гэта значыць перамога Хрыста над цярпеннем, над злом і над смерцю. Літургія Великага посту засяроджваецца на адчуваннях чалавечага цела, якое то зазнае вялікі болі пакуты, то супакой выздараўлення, ажно да вяртання да жыцця. Пачутыя на пачатку Великага посту словы эклезіяста ўказваюць на марнасцяў, гаворачы нам, што нашае цела слабое і ўсё прамінае. Падобна і Пан Езус, прымаючы чалавечае цела, хацеў прыпадобніцца да нас ва ўсім апроч граху. У гэтым перыядзе літургічнага года мы так выразна бачым Езуса, які перажывае славу, як, напрыклад, у пальмовую нядзелю, але таксама зазнае прыніжэнне і вялікія пакуты, прымаючы смерць на крыжы. Гледзячы на гэтыя падзеі, мы ўсведамляем, наколькі крохкім і слабым ёсць чалавечае цела, якое падвяргаецца знясіленню і знішчэнню. І хаця цела чалавека тленнае і схільнае да граху, яно адначасова з'яўляецца святыняй Духа Святога. Гэтую праўду нагадвае нам святы Павел Старса, які звяртаецца да рымлян, гаворачы, што ў нашым целе жыве Дух Святы, і ў тым жа целе аб'яўляецца моц Хрыста. А паколькі нашае цела – гэта святыня Духа Святога, то яно не можа быць прадметам распусты, а толькі пашаны. Нашае цела не належыць нам. Яно куплена за вялікую цану праз смерць і з мёртвых паўстання Езуса. А падзеі Великага посту пра гэта нам яшчэ раз нагадваюць. У календары сёлетняга Великага посту касцёл прапануе нам святкаваць урачыстасць звеставання Пана, якая праз некалькі дзён, 25 сакавіка, мы чарговы раз будзем
запрошаныя ў Назарэт, у дом Марыі, дзе адбыліся вялікія справы. Гэтая падзея, дыялог, удзельнікамі якога былі арханёл Габрыэль і Марыя, паўплывала на лёс усяго чалавецтва. Бог з дапамогай і са згоды Марыі пасылае ў свет свайго сына. Ужо шмат гадоў ва ўрачыстае звеставанне Пана Касцёл адзначае дзень святасці жыцця. І такім чынам Касцёл заахвочвае, каб мы, сузіраючы сцэну звеставання, зразумелі важнасць і святасць чалавечага жыцця ад яго пачатку ажно да натуральнай смерці. Падчас звароту 9 студзеня 2026 года святы Айцец Леў XIV заклікаў увесь свет, сабраных у кожным чалавеку, паважаць чалавечае жыццё. Звярнуў увагу, што права на жыццё з'яўляецца фундаментам усіх іншых правоў чалавека, а значыць, права на развіццё кожнага чалавека. Грамадства толькі тады з'яўляецца здаровым і развіваецца, калі яно абараняе святасць чалавечага жыцця і актыўна дзейнічае ў яго руху наперад, падкрэсліў святы Айцец. Ён вызначыў вельмі канкрэтны шлях і план на будучыню ўсіх людзей. Абарона чалавечага жыцця ад зачацця да натуральнай смерці, а таксама клопат пра сям'ю як аснову грамадстваў. Пакліканне да любові і да жыцця, звязанае з фундаментальным этычным імператывам, каб даць сем'ям магчымасць прыняць і цалкам апекавацца ненароджаным жыццём, патлумачыў папа рымскі. Доўгія гады Касцёл у Беларусі ўдзельнічае ў абароне жыцця ад яго пачатку да натуральнай смерці. У ліку шматлікіх ініцыятыў, якія ажыццяўляюцца, ёсць духоўнае усынаўленне, якое прыцягвае дзесяткі тысяч вернікаў каталіцкага касцёла і людзей добрай волі ў Беларусі дзеля абароны зачатага жыцця. Справа датычыцца ўдзелу канкрэтных людзей у барацьбе з абортамі, які, як кажа святы Айцец Леў XIV, перарывае жыццё, якое развіваецца і адкідае прыняцце дару жыцця. Сапраўды, у сучасным свеце найбольш безабаронным ёсць чалавек, які знаходзіцца ва ўлонні маці, чалавек хворы таксама. Гэта бездапаможнасць і немагчымасць абараніцца прыводзіць да таго, што ён залежыць ад асобы, якія, будучы ў грамадстве, або будуць на варце яго развіцця ва ўлонні маці, або стануць катамі і забойцамі. Іх выбар залежыць ад мноства аспектаў, пачынаючы ад нізкай маральнай свядомасці, праз інструменталізацыю чалавечага цела і заканчваючы самотнасцю, якую зазнае маці, пакінутая бацькам гэтага дзіцяці. І ў гэты момант неацэненай становіцца роля Касцёла, грамадства і дзяржавы. У той час яны адны укладаюць свае сродкі ў людскія і духоўныя сілы дзеля абароны жыцця чалавека, іншыя трацяць рэсурсы на знішчэнне жыцця замест інвеставання іх у падтрымку маці і сем'яў. Незразумелымі і вартымі жалю з'яўляюцца праекты, накіраваныя на доступ да бяспечнага аборту. Папа Леў XIV падкрэслівае, галоўнай мэтай павінна быць абарона кожнага ненароджанага дзіцяці, а таксама эфектыўная і канкрэтная падтрымка кожнай жанчыны, каб яна магла годна прыняць жыццё. Клопат пра жыццё ад зачацця да натуральнай смерці – гэта таксама клопат, як было зазначана, і пра старэйшых і хворых асобаў. Нашае стаўленне, ініцыятыва і малітва накіраваныя на тое, каб акружыць апекай тых, хто з прычыны свайго ўзросту ці недзеяздольнасці патрабуе падтрымкі іншай асобы. Умілаваныя браты і сёстры, ідучы за практыкай папярэдніх гадоў, хочам запрасіць вас да ўдзелу ў духоўным усынаўленні. Многія з вас ведаюць, што такое духоўнае усынаўленне. Мноства з вас ужо шмат гадоў моліцца, чарговыя 10 месяцаў просячы захаваць жыццё дзіцяці ва ўлонні маці, якое знаходзіцца пад пагрозай смерці. Аднак для тых, хто ўпершыню чуе пра гэтую акцыю, пра духоўнае ўсынаўленне, варта яшчэ раз напомніць пра гэтую ідэю. Духоўнае ўсынаўленне – гэта абяцанне, сутнасцю якога з'яўляецца малітоўнае абязательства, прынятае канкрэтным чалавекам у інтэнцыі захаваць жыццё дзіцяці ва ўлонні маці, якое знаходзіцца пад пагрозай. Сутнасць заключаецца ў штодзённай малітве на працягу 10 месяцаў. Распачынаецца яна ў сённяшнюю нядзелю або ва ўрачыстасць звеставання Пана і заканчваецца ва ўрачыстасць нараджэння Пана Езуса. Усынаўленне заключаецца ў абязательстве адгаворваць спецыяльную малітву ў інтэнцыі дзіцяці, імя якога ведае Бог,
а таксама адну з таямніц святого ружанца і выконваць якую-небудзь рэлігійную практыку. Хто можа прыняць духоўнае усынаўленне? Яго можна прыняць кожны чалавек, які лічыць сябе здольным выканаць гэтыя абавязкі, которые дае самому Пану Богу. Гэта могуць быць людзі пажылыя, хворыя, таксама тыя, якія пакуты прынясуць больш багаты плён дзеля выслухання гэтай інтэнцыі. Заахвочваем таксама і моладзь. Верым, што калі маладыя людзі возьмуць на сябе абавязак маліцца у інтэнцыі жыцця, якое знаходзіцца пад пагрозай, то ў будучыні яны, напэўна, не дапусцяць смерці уласнага чалавека. Абарона права на жыццё з'яўляецца неабходным фундаментам усіх правоў чалавека. Грамадства, чалавек толькі тады з'яўляецца здаровым і сапраўды будзе развівацца, калі будзе абараняць святасць чалавечага жыцця і актыўна ўдзельнічаць у яго руху наперад, падкрэсліў святы айцец Леў XIV ў прамове. Заклікаем усіх вас, паважаныя браты і сёстры, актыўна дзейнічаць дзеля абароны чалавечага жыцця і прыняць гэты абавязак гэтай малітвы за зачатае чалавечае жыццё, якое знаходзіцца пад пагрозай смерці. Духоўнае усынаўленне, якое распачынаецца, з'яўляецца нашым удзелам у будучыні нашага касцёла, грамадства, дзяржавы і ўсяго чалавецтва. Гэта ўсё залежыць толькі ад нас. Атуляем усіх вас малітвай і пастырскім благаслаўленнем. Каталіцкія біскупы Беларусі. І узмоцненыя словамі нашых пастыраў вызнаем нашу веру. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Przed wszystkimi wiekami. Z ufnością wolajmy do Ojca, który przebywa w niebie. Prośmy Boga o łaskę nawrócenia dla wszystkich uczniów Chrystusa, aby sprawując w Eucharystii pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, stale przechodzili ze śmierci do życia w łasce. Ciebie prosimy. Prośmy Boga o dar mądrości i światło Ducha Świętego dla głoszących rekolekcji wielkopostnej, aby ich słowa ożywili wiarę ludzi. Ciebie prosimy. Prośmy Boga o wieczne szczęście dla wszystkich naszych zmarłych. Podczas obecnej mszy świętej w szczególny sposób polecamy Bożemu miłosierdziu zmarłą Walentyną Balyko w pierwszą rocznicę jej dojścia do Boga, aby mieli udział w życiu, które obiecał nam nasz Zbawiciel Jezus. Ciebie prosimy. Prośmy Boga w prośbie dziękczynnej za otrzymane dary i łaski, za przeżyte lata od Weroniki Szulejko, od Wiktorii Zdanowicz, z prośbą dla nich, dla ich bliskich o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie,
opieką Najświętszej Panny Maryi, dary Ducha Świętego na co dzień. Ciebie prosimy. Prośmy Boga o łaskę godnego przeżycia tych dni Wielkiego Postu dla każdego z nas, dla całej naszej parafii, dla wszystkich ludzi, abyśmy przez pokutę i dobrze przeżyte postanowienie przyjęli dar zmartwychwstania Jezusa. Ciebie prosimy. Panie Boże, przyjmij modlitwy ludu, który Ciebie pokornie blaga. Obdarz go swymi darami, daj mu ducha pokuty i prowadź drogą wiodącą do zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nas i przez tę ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący, Boże Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jako prawdziwy człowiek opłakiwał swojego przyjaciela Lazarza, a jako Bóg i władca życia wskrzesił go z grobu. On okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do nowego życia. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy,
To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy przyjścia w chwałę. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jego ulubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój. Pokój. Cały krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym czym będziemy przyjmować, niech nam pomaga Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi niechcą. Zmiłuj się nad nami. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.
Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miluj, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żaluję za mą złość.
Módlmy Wszechmogący Boże, pokornie prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego ciało i krew przyjmujemy przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenie parafialne. Уважаемые браты и сестры, переживаем пятую неделю Великого Посту. І на гэтым тыдні будуць наступныя літургічныя урачыстасці і выдарэнні. 25-го ў сераду будзем перажываць урачыстасць звеставання Пана. І так, як мы пачулі ў пастырскім лісце, который сёння чытаўся напярэдадні гэтай урачыстасці, гэта таксама дзень святасці жыцця. Асаблівы спосаб касцёл нашае пакліканне да святасці заахвочвае нас да таго, каб, напэўна, дзякаваць Пану Богу за дар нашага жыцця, за дар жыцця ад самага пачатку аж да натуральнай смерці. Падзяка гэта рэалізуецца менавіта праз тое, што чалавек дбае пра сваё жыццё, дбае пра жыццё сваіх блізкіх і пра здароўе фізічнае і духоўнае. Таксама, як мы пачулі ў гэтым пастырскім лісце, падчас урачыстасці звеставання, можна таксама прыняць удзел у гэтай акцыі духоўнага усынаўлення. Кожны раз у звычайныя дні пасля святых імшаў мы молімся гэтай малітвай. Хто, напэўна, яшчэ мае такое жаданне, можна і ў індывідуальны спосаб маліцца, калі чалавек не мае такой магчымасці быць у святыні. Дзесятка ружанца таксама, добры чын, пастанова. Няхай, браты і сёстры, гэтая малітоўная акцыя далей будзе праз кожнага чалавека чынна рэалізована. І дзякуючы гэтаму усяму таксама усцеражэм жыццё іншага чалавека ад гэтага граху забойства. У нашым касцёле ў гэты дзень святыя імшы будуць у 9, у 11, у 17 і у 18:30, як кожную урачыстасць. Сардэчна заахвочваем да ўдзелу у святых імшах. 26-го у чацвер дзень споведзі ў нашай парафіі. Сакрамент споведзі распачнецца ад 8 гадзіны з раніцы. Пазней святая імша, святары будуць таксама спавядаць. І ад 16:00 таксама распачнецца сакрамент споведзі. Пазней святая імша ў 17:00 і далей будзе узноўлены сакрамент споведзі. Пагэтаму заахвочваем, запрашаем знайсці тую магчымасць час, каб сакрамент споведзі перажыць. Не адкладаць гэта, як заўсёды зазначаем, на астатнія дні, дзеля вашага пажытку, таксама перадусім. І знайсці тую аказію, калі не атрымоўваецца ў дзень споведзі. Іншыя звычайныя дні за паўгадзіны да святых аўхарыстыяў заўсёды адбываецца сакрамент споведзі. Сардэчна запрашаем. 26-го ў чацвер яшчэ раз зазначаем, што будзе у нашай парафіі сакрамент споведзі. У аўторак у парафіі Ліда індустрыяльнай і ў суботу таксама бліжэйшую дзень споведзі у парафіі Ліда, мікрараён Маладзёжны. 29-го у нядзелю будзем перажываць пальмовую нядзелю. Распачынаем перажыванне Вялікага тыдня. Падчас святых імшаў, як кожную нядзелю, адбудзецца благаслаўленне вербаў і пальмаў. Зноў жа зазначаем, прыпамінаем для сваіх знаёмых, родных, што не сама асноўнае пасвяціць пальму, бо, напэўна, не адзін раз, не адзін год заўважаем, што адбылося на пачатку эўхарыстыі асвячэння пальмаў і агромная толпа людзей уже ідзе домой. Напэўна, гэта не з'яўляецца тым асноўным падчас пальмовай нядзелі асвяціць вербачку. Вербачка, напэўна, не з'яўляецца важнейшай справай, чым малітва, чым камунія святая. Вербачка не ратуе чалавека ад зла. Пагэтаму гэта той сімвал, который, напэўна, дапамагае нам перажываць гэты вялікі тыдзень, але няхай гэты сімвал не становіцца чымсьці найважнейшым. Пагэтаму заахвочваем да ўдзелу у святой Эўхарыстыі, памаліцца за сябе, за сваіх блізкіх падчас гэтых святых імшаў асаблівы спосаб, каб гэтыя святы урачыстасці з мёртвых паўстання Пана прычынілася да адзінства, да таго, каб у сем'ях панавала згода і ўзаемная павага. Заахвочваем таксама да ўдзелу ў святых імшаў і традыцыйна ахвяры ў нядзелю пальмовую збіраюцца і прызначаныя на патрэбы міждэцызіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні.
Пры выхадзе з касцёла можна ўзяць свежы нумар дэцызіяльнай газеты «Слова жыцця» і запазнацца з актуальнай бягучай інфармацыяй нашага касцёла, лакальнага і не толькі. Заахвочваем знайсці гэтую аказію, каб узяць гэтую газету і таксама прачытаць. Сардэчна вітаем нашай парафіі д'якана Максіма, который разам з намі будзе перажываць літургічна-душпастарскую практыку. Па гэтаму заахвочваем да малітвы і супольнага перажывання гэтага часу. Набажэнства Вялікага посту Дрога Крыжова для дзяцей, для дарослых і для моладзі. Як заўсёды, гошкі жалі перад святымі імшамі ў нядзелю. Таксама яшчэ сардэчна заахвочваем да ўдзелу ў гэтых набажэнствах. Такія парафіяльныя аб'явы. Усім вам сардэчна дзякуем, браты і сёстры, за дар супольнай малітвы, за ахвяры, за дары, дапамогу для груп жывога ружанца, за ўборку касцёла таксама, для міністрантаў, службы алтара, для хору касцельнага. Няхай добры ўсемагутны Бог благаславіць для вас, для вашых сем'яў, здароўямі, патрэбнымі дарамі і ласкамі. Для Веранікі Шулейка, для Вікторыі Здановіч з аказыяй дня нараджэння складаем сардэчныя пажаданні. Няхай таксама добры Бог благаславіць для іх і для іх блізкіх. І на гэты тыдзень, на нашыя абавязкі і працу прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.